ça fait azotao, da huto, vid lakatao an tiegeshu da greski, quoi. Hag a bremañ traoù za da falat, var gwasat, quoi. Puis kaz a beut ar diegeshu, quoi. Kantor, bremañ vez me gav tin pa za tri pe pa pe chou maza, da pezantet, zeus nemet, vez laket nemet un yaourt, hag a dioù fermal zad vid kreski a real, quoi. Hag a raok, peogwir va zut kozh. Are oa panganet Vuceni. A bord an aod an tiegeshu a bihan familioù bras, setu da hiz da poent-se, kuitad an da zo gizmalagoun an kervella, divroa. Setu va zut kozh, neus kutel Vuceni, bord an aod are tiegeshu bihan a paour. In deud an douarou voren, tiegeshu kalz brasoc'h, a va zad kozh deud gant e c'hoar oa intañ vez a vrezel da poent-se. Me gav tin kavet en tieges e kerbichar e voren atav. En tieges trugen der azad, a gret diou ferm gato, quoi. C'est une ferme anti-kozh gant vazad kozh, a gret anti-nevez vid e c'hoar oa intañvez. Hag an intañvez, oa deud gati a mevel, me souj an dra, seig a porzh. A oa da lilia, unan da blougerne do. Iliz oa ket pagan e oa da blougerne, quoi. Hag a modal, ti va mezeyenn fin chere a seig a chere, are oa deud da blougerne. Me an dra en tieges kalz brasoc'h, me gav tin pevar-ugent der azarat, da poent-se, quoi. Da zo blav chou tre gant toskan lo so, quoi. 3 ugent der azarat, a gret te ferm gato. Setu ti fin chere, hag a diou fermal modal, ti ni a lavar e chefik ar c'hiliog da outi, an dra oa el sannon, chefik ar c'hiliog edo leuir e anno, hag a modal biel merceur an tieges all, tiez brao, gre gato blavechou tre gant ni. Me gret te ferm gant unan. Hag bremañ ar c'hontol beo. Bremañ, me zaket teir vid ober unan, peder pe bam, meus bremañ. Vid ober nemet unan, quoi. Me da poent-se do mosse an traoù, quoi. War a-maez. Ya. A vez e techet da chom da labourad an douar, quoi. Da poent-se, ya. Da zo toskan lo so, ya. Da poent-se, ya kaz a dud war a-maez. Oh la la. Nag a dud. Me e c'hod unan, me vel gwasoc'h an traoù, peogwir me pazant barez bi, barez menak, a eo bet e kanuel plusulien. Zo da zo an douarou, quoi. Hag a vid gouzout ped a dud a kan loa so barez, ezel an tao monument a revaro, quoi. Peogwir e wezan e voren monument a revaro zeus war dro pevar-ugent a dud, quoi. Zo belahet pa da vrezel peverzek. A yoa 50 an a dud. Ya 50 an. Bon, bremañ brasoc'h, peogwir kichen bres, me 50 an a dud, vid, pa yoa vardo 50 an a dud, yoa vardro, me la vardro, vardo pevar-ugent zo belahet e vrezel peverzek. Hag am eus gant e plusulien pe kanuel, a yoa ye bet lahet, vardo pevar-ugent a dud, quoi. Hag a pare-chousse, me e oa bremañ strimil a dud, me pare-chousse e zeus nemet 3 an a dud bremañ. Si tu gole peus. Ma yoa 50 an a dud, 3 an a dud, kalz a betor, O krez brez zo bez spontus, gwasoc'h gen amañ. An doua oa ket kerkoulz hag an amzer yenn ma teie, setu vez gountet an dud. Peogwir e desket donli me eus ra gant a skolerien, pen an mont er skol, vid mont da labourat da bariz da oude, quoi. Ha me eus chouj an dra ne ket gwallgos, pa edon mer en va farez, an zo goude a blavechou daouvil, quoi. An ajoa mer da lanioun oa deud a brezegennet diwar ben. Meus drebek gata da oude, e skol-peut, skol a bourdouar, quoi. Hag enez oa unan da vroleon lan bezelek, berivin e an da meus chouj marv bremañ. An holl en mosi da an daol, neus ket lavaret, c'est de notre faute, c'est grâce à nous que tous ces Bretons ont pu partir là, puis aller alimenter les usines et les administrations parisiennes. Donc ça, c'est mon ski, mais ça n'entra là, causé al mossé. Arrêt ou fier, quoi. Écoute, mais Daoud deux da AJAC, aga goudé l'UDB, aga goudé vraiment les bonnets rouges,
gant vid lavar ar c'hontrol, quoi. Penons, vel ar gato, vivre et travailler au pays, quoi, égalé, quoi. Labourat bevarment, quoi. Mais a gelennerien, voilà, arri, voilà. Deska de sad, zo vez pintus tao, quoi. On a rebaou, on a... Ja. Ja. Ja, an daoul kreiz? Ja, tou jaenez, non. Ja. Miz c'hoar e gata ou yen ket, doa... Ja, krefor, ja, krefor, men. Ja. Ja, pe krefor ne, quoi, matri. Mais au bouzard, c'est vrai. À quoi je me suis décrire, toi? Ja. Me a tao be mosse a rebaoù zo begol e falt gant a gelennerien, quoi, ouz ket perak. Me pa dans skol, me chouj an dra e groaz ruz. Ja. Non, pas e groaz ruz, kerichen. An a oa prepa, vegad an dra da ponse. Unen... galek, quoi. Hag a da ponse... le cumul oa gwell e fall deja, me me chouj, an da oa istor ve anvet eri e gwenou. Matri Patrick me chouj an dra. Ja. Eri, ja. Setu eri oa trafik er saout, gatin, no? Ja, no c'hant kemen tiegezal. Da ponse ve manifestet, an da zo blavel chou deg a treuken, quoi. Ave manifestet vin nebeud a dra, bremañ, parce que greken, me da ponse, quoi. Hag en da manifesti e Brest, a eneb cumulier, quoi. Oh là là, a zezun war l'er, an eni oa c'hober skol, sansier e anno. Oh, savet draoù en enno, a neus a redom hervezeo golet poteio, mosse da manifesti, egalek, étudiants qui vont manifester, quoi, c'est inadmissible, surtout da houdet dans la varette, et en particulier les boursiers, à rebaou, quoi. Hag les boursiers, figure, bandam eus deskat, en arbiden ba skolioù, tud va ha meaz pe tud ourian, o geren, quoi, zeus neube da houto, quoi. Mais je me chouj ba ar c'hlas, et dans tri pe paver a daougen, a des boursiers yon emet pam da houto, quoi. Et dans tri bugal e va ha meaz pezantet, quoi. Modal ya unen, e vamm oa labour adamant tigar Montroulez, hag a pam fet oa an tad oa labouret la Dauphine, an dra zo unik kopa e braspar da ponse. Oh là là, pas neus lavaret inadmissible que les boursiers admettent. On est dit savait cheux, même chose une bien da sans service cardilles. Oh là là, savait drogue en quoi. Il dit c'est inadmissible que les profs critiquent les pauvres comme ça s'attaquent. C'est pas notre faute si nos parents sont pauvres, non lavaret quoi. Apoques scolaire, n'est que deux d'aben Robert Vinuten. Et les Robert Diver, nos. Oh là là, savait cheux quoi. Mais atao, a skolaire, nous bet tao poan gant a rebaour, mais atao evel, ya. Là, la Nioun, gred eskol a Genève, gofik, matri lo d'an avez la Nioun, amant. Ya, gofik, ya, hag edo ba hentou la rao, quoi, enfin, va en disken, quoi. A bremañ gres chik a brao va an nuel, quoi. Mais pez a zo, o kichen karte a rebaour, quoi. Hag a gelennerien, felle ket eo ye kuitad a eler maedon a rao kresker, quoi. Hag a me chouch, an eni oa Robert Vardro skolioù, e an dra zo kuzul meur, oa mer bear a zo mao, vraiment. Le Caire, te peu chouch da out amatin, non? Et nez oa mur communiste, quoi. A neus a redin, ouais, tous ces putains de bourgeois de profs, là, qui veulent pas aller vers les quartiers pauvres, oh là, droug en enno. Ma zo mosse vo ket gred a skol a Genève, quoi. Bon, mais petari, mosse eo, hein. A gelennerien zo mosse, quoi. Tud difficile, quoi. Oh, mais kalz. Oh, ouais. Re zo daout, ouais. Re. Je fais partie de Untashten Brezhoneg et Européen. Ah, ja. Je skemmet daout deren, zo kelennerien, no meus kutet, a peiz an... Bon, petari, mosse on traoù, ouais. Mais modal, pas nuno zo skaz tud da brolion, zo deud da tegez da Bogernais. Ah, Européen, ja. An tri hard da Ja. tegez, so tamet tud da brolion. Da Broléon, ja.
en dus bij miser. Mm. Ja, bij zo'n tendal, Ah, ja, ja. ja, bij de tigure, maar Ben non. ook het stuurt dat volume. Ja, ja, un poc de ça. Ah ben, me me chouj a me zeien din mahadour, va zo da karter a labour, et don iad da anvek hag a modal l'air, vegret da outo ya l'air, a me zeien din, oa a me zeien, et don iad goulenn l'air, hag e c'hoar et don iad l'hôpital Canfroute gefin. Ah, ja, goed. Goulenn l'air, peus an avez edien? A zo mao, deud da oude e plabennek en dro, hag a tiarigoz e vo hen, me chouj, hag a Alfonsine, oa mem eus oad eget va mamm, me chouj mat da outi, in deud en dro da oude var o leven tiarigoz e vo hen, quoi. Ah, l'opéra dio. Ah, mais gadin l'hôpital. An hospital da oude, quoi. Ah, ja, cherche parez gato, quoi. Ja. Hag a kalz da outo ie zo, me an zo mur, arre don truet d'ober artichaut pe bricoli, et don iet pen kenta, e plouganou pe sanion arbis, be kalz da outo, a divezator da oude ne pleuvian, et mu krez brodege ar mur, quoi. Trevo tre guignec, hag a zo c'haramat da outo tao, me oajet din bremañ, an dra zo tud hag a zo e kuit, a lo den vrasa da outo, et tre blavechou pam an terkant a pam a dreugen, quoi. Me bet ez eus unen, zo ingavet e langouat blavez sei... Allez, bon. Là, allez. Ja, là, allez. Ja, hag an edi diver... Oh là 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 là... Ah, ja, manke gremat. Ja, hag a penans... Ah, ja, an edi diver, ja. Oa un roudot da GUTVD. E blavez 16 a perugen. A me chouj, Yann Berguyader, iad a velener, ie, quoi. Oh là là, a genez a roudot a noagret an afervat, peogwir en kuitat GUTVD, oa deud a ben da brena tergus mu a zour e brodreger, a douar gwelloc'h, peogwir douar kichen tro drôle an dreger. Zo kalz gwelloc'h eget e broleon, quoi, doun kalz, quoi. Me me chouj pa begret an assainissement e poulouan, me gaftin yo a etre 3 met a permet douar du. E broleon zo sket, kemese, quoi. Setu evita, oa an afervat, quoi. Kaout, vid am eus priz, mur a zour a douar gwelloc'h. Evita, oa, vid unan ar broleon, oa, an afervat, quoi. Me daoud jad e rek a zo bet oa. A jad neus kae diez, quoi. Hag Yann Ber a goulet digat a perag. Oh, ben jad neus bet renk eus kae dinevez e GUTVD, quoi. Hag amant an mentikoz. Hag Yann Ber da enez a roudot da oude a tepus kae di. O vat no, vidome an tiz. Evita an tiz oa nevet a dra, quoi. Evita oa douar mat,